Hello guys, jambo tena. Hii ni kipindi fundisho letu. Leo nakamata muda, napenda niwaoneshe quartier za huku kwetu America. Donc quartier yenye natawaonesha ni quartier yenye iko, acha ni compare na hapo Goma. Hii quartier napasha waonesha iko saa wapi? Iko saa huko Turunga kule Mbanga kule juu. So lakini tunaona gizi quartier iko safi, kila watu wanajenga. So ni mahali kwenye kuna miti nzuri, tapapenda. So just nimependa niwaoneshe namna gizi ma quartier za huku ziko. Huku wanazita ma neighborhood. Okay, let's go. So naona namna miti iko, kila kitu ni sambamba. Ukaona huku naona kila mtu namna amejenga. Huku kila mtu analazimisha, so haiko government yenye inatakiwa kuambia fanya usafi. Kila mtu anajua usafi, maana ya usafi. Kila mtu anafanya usafi kwake. So naona huku miti, wakati wanasema miti inaleta kahewa kazuri. Naona kila mtu anaweka miti kwake. Kila parcelle hapa iko miti, because watu wanajua maana ya miti. Miti inaleta hewa nzuri. Lakini kwetu unakoona maparcelle, kila parcelle unaona mtu kusema pande miti inakuwa vigumu. Jamii vitu pande miti. So hapa ni fasi kwenye wanaita Greenfield, Fort Worth. Unaona namna nyumba ziko vizuri, kila kitu ni salama. Hapa basi ilikuwa tu leo nilikuwa off, nasema acha nitembee hapa kwenye quartier. Niko naona kila kitu. Naona gizi quartier inajengewa, mabarabara zinakachua vizuri, haiko saa zile za kwetu. Barabara hidogo nini, watu wanafia kila kitu wanakuwa tracé kabisa. Naona hapa kila mtu anapanda peluze mzuri, lakini kwetu naona pale kupanda peluze watu wanatia imboga pembeni, matungulu. Hakuna mwenyewe analazimisha afanye usafi. Hakuna. Kila mtu anajua usafi ni kitu ya maana, na usafi unalazimishwa. Haiko mpaka wakwambie fanye usafi. C'est pourquoi naona kila kitu ni salama. Neighborhood nikuonyesha nyuma yangu, naona huko miti. Hizi nisema miti ziko mahali popote. Hii ni stop sign. Wakati unafika huko atembeza gari, kila ifuna una stop. Haiko saa huko kwetu kwenye utaenda direct unaingia. Unachunga mwenyewe anafika mbele yako ndio unaingia. So hii ni barabara kushuka. So tunaendelea. Hapa naona ni Christmas. Naona jinsi huyu anadekore, ni mtu ambaye anajua Yesu atazaliwa na tutapata mkombozi. Anakuwa na muda kudekore kwake, kila kitu ni sawa. So kila kitu ni salama. Naona magari ziko, kila kitu. Haiko kusema ni quartier high class. So ni quartier ambayo tuko mbali, iko karibu ya vile, lakini haiko vile. So lakini unaona hizi quartier kama inajikaza, kila mtu kuna mti kwake, kila mtu kuna moyen de déplacement. Hauwezi pata parcelle mwenyewe hakuna gari, moyen de déplacement. Donc kusema nchi endelee na population wana contribuer. Watu wanatumika, hapana kukua balezi. Na kila mtu namna neighborhood, kila kitu ni salama. Kwa tembea kuona na miguu. Niko tembea kabisa. Inabidi kufanya exercise kwa kutembea, ni kitu ya maana. So tuko natembea hapa tu. Nimependa niwaoneshe neighborhood. Niambia kila mtu ana mti kwake. Kila mtu ana mti kwake. Kana everywhere. Kila mtu ana mti kwake. Tukiendelea. Ndio maana katika hii siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, napenda tu ni vizuri kukuwa waaminifu mbele ya Mungu, kwani hatuko ndani ya utumwa tena. Never. Tumepata mkombozi wetu amezaliwa. Naona watu biza na dekore kwake, kila mtu iko
iko sambamba, kila mtu iko sambamba, kuna arrangement kwa kila mtu, kila mtu ni sambamba, anajaranje mtu yoyote. Hii ni neighborhood mahali kwenye tunapita, kila kitu ni salama na mtu, hakuna mwenye ikabezwe afuatane na maisha ya kila mtu, no, kila mtu anaenda kwake, so na maisha inaendelea. Hapa nilikuwa natembea hapa, nimefika mahali kwenye naishi hapo, mahali mzuri, fasi ya high class. Naona mimi niko msafi, miti iko, nimepanda mti vizuri, kila kitu ni salama. Hapa nimefika mahali kwenye nimeishi, sikuona kila kitu ni salama. Naona kila kitu ni sambamba. Hii ilikuwa quartier ya Amerika, fasi kwenye wanaita Fort Worth, Texas. Hapa nimefika tayari, kaangalia tumefika mahali kwenye ninaishi. Basi hii ilikuwa fundisho kipindi letu, acha tutembee basi. Nakupenda na kutekea amani ya Yesu iwe nawe. See you, bye.